ole clear tu te in zawa in a tharin chi bai kan buk le ve ka cheu hun nuam le hlimom tak mang theu turin du sak na sang ber kan hlan cheu ani hei tun ruma hian Bollywood khowela mi khwal lo tak mai Indian actress lar mit lian nui moi boxi harasat na le beidon na sang tena ati be zo lo iti mayang AMEESHA Patel film star lar chanchin toy fel deuh hlekin kan ngai thlang chumi pa chona hlim thla then khatte kan an clear ho don ani clear tu te channel la subscribe lo ten min han subscribe sak turin kan han ngen vele chewa tin kan channel te kan clear ro rawani chuam abula tanga top thlenga min han clear sak shram turin kan ngen cheu ani AMEESHA Patel hi kumsang haja kwa samsari panga June ninga khan Mumbai apianga amai fit nga le inchis ruka sang ani apa chu Amit Patel ni in Gujarati ni businessman ni in textile and export business anaya atira AMEESHA hi film chang turin aphal lem lo anuero chu Asa Patel ania an in le chung ko en kol tu berania AMEESHA phei hi chu a en kol uluk le maya alam zirna klasa te a hroina sa thin le ani ama aya kum khatano pangjok unaw pa Asmit Patel anaya ani poi actor ve thoni im business lama akalbok ani an chung kwa hian tuna juhu Mumbai flat changkang taka an khosa ani an chung kwa hi anin ngain anin kom na sa hle ni in alang ani social media alandan chuam AMEESHA hi US Turf University economics sajir thina apa hian doctor ni turin abeisaya ama AMEESHA hian acting kadue ati zoklat zel ani ome anu hi chu nu strict tak mai ani afanu hi athil tina a roi deuh chot thin ani kum sang hi kahona pier hai fima an chandon khan apa chuan izirna mangtang kai phodro atitlata mase AMEESHA hian apa hena chance voi khat chia peturin angen ani Turf University US economics degree nei tura theito pa abeilai hian Broadway lam azir pa boka US theater tetichina India aled le hnuah kahona pier hai fi matan audition atia Hrithik Roshan nen audition an ti lai hian Hrithik apa Rakesh Roshan film director ni bok chuam tha ati hle maya AMEESHA jeans le t-shirt nen chawa a om chu Rakesh chuan heinge hi ka sonia tur chuani atiani a debat film kahona pier hai chu anti chu atanga nisari chung chau ani in India ram puma hriat ani chu anma ninge po in anrin phak bak ani hial mai he film an chan lai hian Hrithik nen hian an in revetan chawa hnuah thian thatak mai an ni zui ani kahona pier hai film atang hian cheng crore somriat zat mai an mu chuaka AMEESHA hian Filmfare Best Debat Award adong nge ani sangni pakhat khan film dang Gadar ek prem katha chu changle in he film a hian Sunny Deol nen anin lana India ram afan chuak ne le hle maya he film atang hian crore za somthum pathum zet mai an mu ani kum khat kar chungin film pani India ram pum ngor thei khopa hit a changhal thei ani berchu kum sangni pani a homras film Bobby Deol nen an chan chu a hit vele viau boka sangni pathum kuma Taj Mahal ia hai jalwa film an chan le sangni palia Sanjara film a chan dero du thu samin alar lu tuklo ati thei kum sangni atanga sangni pangachung khan film director lar Vikram Bhatt nen ani ngai zonga Vikram nen hian film lama po an thok dun na saman le maya sangni panga khan anin then nu po hian thian thatak angin an le in kom ngai zui viau ani AMEESHA hian Vikram nen kan hun man te kha ka in chhir lova in ria thiam lo na tlem te awanga in then mai kan ni atia Vikram ve thung hi chuan AMEESHA hi kanuna hian a poimo hle maya kan kong a in an lo hlek awanga in then ta mai kan ni ati thung ani social media then khata chuan film star lar John Abraham te Hrithik Roshan te nen po lo ngai zong to deuh ang te po in an soi maro chu kholai ti leng vel mai hi a om ve khatiang tura ngai kha ani atak rama chuan engma khatiang kha a om lem lo ni in alangani kum somnga achuang to tundin huna alandanin pasal emo kopui ala nei lo ni in alang AMEESHA hian ka career kalangai pui mori midik tak ka mu huna pasal chu kala nei ve mayang atia lemchan lama athil ti na le
Jima exer ala na te tin azin na te hi social media lama a post na sa hle maya ka chung kwa hi ka chakna ani a ani awang hian kading het thei ani ati thin ka hona pier hai film an chan tum hian film director Rakesh Roshan chuan I lo thin chuan poisa ka piang che ati fiam thu a film an ti chuan hnuah cheng khat chu lo atan a pe nge ma se cholkar khat po aral ma in brand som chuang zetin AMEESHA hi an ron zong ngala henga tanga asum mu te hi ama chuan kasum nei masak berani e atia tun thlengin cheng khat no chu a waleta alada tha ani ome an ka he film an shoot line angai zong vikram nen hian anin thena sina khan AMEESHA atrapa director in cut atia ma se AMEESHA atrap zui vak maya vikram po camera hnunga alo trap ve film crew dang ho chu an lo ngoi thap mai ani kum somni pani hnuah gadar part through film chu sangni somni pathum khan an chang le a AMEESHA hian script achiara atrap zui chiama seta sani diol ne nanin mule chu anin kuana sa hle he film hi a hit le hle maya crore zanga somni panga zet mai chu an mule ani a fans ten ilanal lutuk anti chu alom hle ani gadar film a hian sakina lema changa ama AMEESHA hian mi in ke hi mi puiten min thei ngil to tura an ngaya ma se sakina kani chung chuan min thei ngil lawang atiani AMEESHA hi kum somnga chuang ani hnuah po a in enkol thle maya zinga darnga thothina sugar lam a ingai vak lova jima exer lana sa in nikhata tui literally veltal a in thin ani ina atha theinan itaksa le iril ru enkol masaro ati thin a film chan then khathi hit lem lawa flop atam ve hle maya chutiang kara chuan beidong ve ngai lo ani a soichiat le bei ato po in a ma chon thiam le zela thatakin aron khambek le thin a fakom hle ani inuna itlu khun alo thlenin a tho thei to lo an ti lai che khan thoro chu tak chu I hun thra ani atiani AMEESHA hian film somli chuang zeta numa anaya Indian lemchan khovela a lo tling thra thokhat viau mai a ho sakna anet wati an chut sakdan chuan crore somruk atanga somseri vel ania amaro chu hei chu ataka hei aya tam fe hi nitura beisei ila tha ome film pakhata hian cheng noi somnga te a hlo chang oma kar man to deuh le thil hlu thatak tak kanaya business lama chuan AMEESHA Patel production asiam ani amit meng hi alian thra a fia hle maya anui moi angreng hle boka lam hi athiam hle a kathak dance le western dance si ane so hle ani tin lemchana wanga choimoina loman awat kan ti hi don soineu neu tur anei bok ani a film chan tam tak zinga larle munom atam hle maya chung zinga tlema en lo zwal le munom zwal keimana kan ti bik te kan hantar lang lok wanga pakhanna chuana tirlama kan soi adebat film kahona pier hai hinia hi sang ni kumati chuani a sonia lema changin college girl lemania Hrithik Roshan nen an debat film ni in he film pakhat atang hian Indian superstar panni an piang ani adot le chuan gadar ek prem katha hei sang ni pakhatan chan khani a sani diol nen an changa Pakistani Muslim meichia sakina lema achanga a hun lai mei ni lo anu hun enge mo chen chu film sum thok chuak number ni na an haureng ani adot le chon hamras hei sang ni pathum kuman chanani a Akshay Kumar te Bobby Deol te nen changin Priya lema achanga he film hian clear tuanga angreng khop mai AMEESHA acting hi fak hlo ania hemetrum hian a changthiam angreng viawani adot le chon bol bulaya hei sang ni pasari kum khan an changa Akshay Kumar nen he film a hian anin lana he film a hla ala maaf kare hi alar angreng khop maya kumnga chung are hnuah aron lar le na film ani a he film a hla ala maaf kare hi voin thlengin YouTube lama clear tu antam angreng le ani pangana adot le chuam gadar part 2 hi ni sangni somni pathum anti chuani a sani diol nen changle in sakina lema bok aron changle a kumtam takare hnuah alar le hle na film ani a comeback queen anti phana film te po ani gadar film hi part 3 te po ti le antum ni in alanga ti chon heng film ba ka hian film dang lar le munom tak tak te po soitura la om nual mai thlir tu te pon heng ka soi ba kha soiturin hriat nual kan han ring ani
Tisuam AMEESHA PATEL hi kumsom nga ani hnuah po alanal ang reng viau maya tuna hian anu le a unaw pa tenenan kho sa hawa tin social work lama te po theidan dan anga in mangin cancer patient te tan fan a khontrin ani chutiang chuni a film star lar zinga hian Hrithik Roshan te Sunny Deol tenen hian an la in befawa an la in kom ngai ang reng viau bok ani ole a chanchin soitu tam tak om theikara khati chin kha tun truma kanan soi thei chin ni le ta mai sela atra ome clear tu te zawai chunga kan channel video te min han clear saka wangin lom thu kan han soya atiang hian milar michhuan om le fak om miming tha te chanchin le thalak en pa ngai thlak thei tur hi theidan danin ron tar lan zel kan han tum don ani